babukela bakhona emakhaya ukhulumayo umthandazo noDlamini namhlanje ukukhona nakulomnyaka sithanda ukubonga umnyaka esingene kuwo 2021 ngicela singene nempumelelo singene nenhlanhla singene amathunga ethu sonke babukela bakhona emakhaya ngalonyaka ngiyakhuleka ngamandla niyenza nje ukuthi nevoice ishile ayikho kahle mina bengisemantini namhlanje kuseni ngiyona ukhulekela so emanzini sekuzoba namalanga engena ngawo ngoba lamanzi agcine asanginikeza inkinga uma ngena kakhulu babukela bakhona emakhaya njengoba lwanhlale ngisho ukuthi angeke bakuthande bonke abantu awuyona imali kukhona bazosho kuhle kukhona bazosho okubi ngani ngithikini babukela bakhona emakhaya happy new year ningene kahle onyakeni nami ngiyaphila masikhuleke ngisithandazeni lobu ngenako last year this year ufike nako konke ngikho khona ekhaya ayikho into eshintshile ayikho into ehlukile ungasho umnyaka lo mhlawumbe kwenza into ezimanga no into eshintshile inombolo 2021 umuntu akashintshi funa ushintshene bunguye bakhe last year imvula beyikhona neshisa khona nezinkinga zikhona this year kuzoba kanjalo futhi nakhona but ngikho khona ekhaya uyakhumbula last year kube namaphutha amaningi so laphutha lenzeke last year this year mawangasuwenzeka ngikho khona ekhaya ke niphathe kahle bantu benkosi bantu bankulunkulu sithandaze nami bese nginikhumbulile lapha ukuthi ankosi ami ngabe ababukeli bami balandeli bami bakanjani ngifisa ukuhamba lonke lelizwe le South Africa wonke lomhlaba babukela bakhona emakhaya ngizama ukuthi sibonisane bambisane amaphupho kuyenza ukuthola ukuthi uyesinde emahlombe yakhathala futhi isithunywa leso or kukhona into efuna kwenzeka noma ukhona umbiko ofuna kube uthwala lovele ekhaya into ekhaya sekushoniwe into efana leyo ngize phela ikhandela ngapheli kuningi nje esingakubala mbulo khona ekhaya bathe isikhanisa amakhandlela nami ngibhizi ngawo amakhandlela babukela bakhona emakhaya singakhohlwa ufaka ini izamfonyo mina ke senginezami ebhala ukuthi DR Dlamini Mthandazi ifuthi khona futhi ke nesanitizer noma kuthiwa uyeza lapha ekhaya uzolashwa mbulo khona ekhaya akufuneki ukwenza uclever njengathi abathandazi belabendabuko ngiyabiyela inyanga zangoma nemagedla konke lapha abafundisi ukuthi thina njengami njiwe ngumthandaza ngifihli ngiyafutha ngiyangena ebhodweni ngiyawapheka amatshe ngiyasibasa isifutho bathini lokugula ngene ngalula kithi ngoba ehlezi sishisa thina abantu besintu uyabona ukuthi manje lempilo siyiphila manje siyifuna ukubisela emuva lempilo iphebo kokomkhulu okumkhulu bafike bo 70 years 80 years 90 years ngoba bachuba kakhulu lesintu thina manje sijaka into zesilungu wena bakhona emakhaya sijaka ama shortcut ngathi impilo yethu manje isinzima sekancane uthola umuntu omdala ongumkhulu abeka imali endlini egcwele ema coins yakubona lengisho mina ama coins nginawo maningi kakhulu lesiko lakudala lo ukuthi into ngumkhulu liyangifanela futhi ngumkhulu shukela ngibukelo khona ekhaya so masibambisane nje sibe moya munye into esize uma uke wathi uhlele ebusuku lele ephusheni waphuma le ma coins inengi kanje noma le ma coins nje ukhomba inhlanhla lokho ngibukelo khona ekhaya masicine sibe namandla ngifisa ukulibona yonke indawo la khona Swaziland, South Africa, Zimbabwe, Botswana, America, UK. Ngiyabingelela lapha phakathi eJozi, eThembisa, eThekwini, Jimiston, Vryheid, Phongolo, Piet Retief, Witbank. Enibingelela umthandazi uDlamini. Uthi uNkulunkulu akubusisa lapho mbulo khona ekhaya. Inkinga enazo ubheka eziningi kakhulu. Ngathi uNkulunkulu haba kunye nawe. Abantu badlala ngawe, impilo idlala ngawe. Mina nje umthandazi ngithi uNkulunkulu makubusisa kuphi inhlanhla, akuphi imali, akuphi umsebenzi. Uphumelele wakhumuza ube nekhaya, phakama isithunywa, phakama inzuzo, phakama yonke into ekhona ezegazini lakho. Ngicela ulele nako umbuzo ukutshela kwana umbuzo khona ekhaya. Hlukanisa manje u1 no2. Nezifo eziningi kakhulu ngaphandle. Nabo HIV, kunabo coronavirus, nabo TB, nabo shukela. Sakakubamba le nkubala ko wena njengamanje. So ungafuni ungene edongweni, ungafuni uchesta into engekho. Umbuzo khona ekhaya. Mobe yabotlo umuntu ohlezi naye lapha ekhaya niphathana kahle ehloniphanani nithuke impilo nibambe niye phambili nawe umuntu wesifazane ungadlale ngomuntu wesilisa nokuphethe kahle bese uyedebesa yasoyedelela ngale ndlela leyo so besilisa ekhaya umuzi uyakhiwa umuntu wesifazane uyalotsholo uyakhela ekhaya
khafu nibe nehloniphana kube nekubambisana ngoba nini niyahlupha niyasifonela nithi manje Mthandazi into zami zinje kanti nguwe omosha ini izinto mbukelo khona ekhaya inyembezi zomuntu aziweli phansi okwenza komnye umuntu makubi makubuya kubuye sekuphinda phindene ngizama ukunicwesa ukuthi lo mnyaka lo masenze imehluko omkhulu kakhulu ngibiye ngamandla ngibiye ngamandla amakhulu kakhulu angiyemva ngiyaphambili forward impela emuva no ngiyaphambili so masibambisane ke ngomkhuleko sithandaze sicela uNkulunkulu sicela nenhlanhla kuvuleke izinto kukhanye babule bakhona emakhaya ngithanda kakhulu babule bakhona emakhaya uNkulunkulu nibusise abe kunye nani makuphela isicitho kuphele ukuluka emzimbeni yonke into isuke ngiyafisa ukuvakashela ebandleni lapho la ukhonza khona ngiyafisa futhi kufike endaweni lapho ungakhona ngakhona sizobona nabo bonke abafisa ukungibona sikwazi ukucoca kahle ngempilo siphambili bese abantu sadingana God bless you ngibona khona ekhaya I love you sanibonani babuyela bakhona emakhaya njani ngiyathemba ukuthi ngine kahle onyakeni omusha ngiyathemba ukuthi umuntu manje ngo-2021 ziningi izinto ayiplanile and zizophumelela okwenzeke 2020 asikhohlwa sibheke u-21 uthi siphathele ini babuyela bakhona emakhaya ningakhohlwa ukufaka ama-mask nisanitize ngoba umeni eseshile sibambeni ngibafowethu siye emanzini siyokhuleka sithandaze kodwa sizoba nemalanga engena ngamanzini ngoba lamanzi ayangilimaza lapha emakhaleni bule bakhona emakhaya sanitizer yiko lokho esiphathelani nenza mfonyo lo mnyaka sikhuleka ngamandla ezilongo sisaphila sakafika ukufa sizawukhuleka futhi sizawuphumelela bese nginako last year this year kumele ukuthi sibe nabo kulapha khona emakhaya sihloniphane sizwane sibe nekubambisana singabukelani phansi ungamdeleli futhi omnye umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe kulapha khona emakhaya ifoni ihlivalwa ifoni ihlivulwa nganza kwethu sengisebenza kakhulu so ikhanda lami bese liyashisa baningi manje ngibasizayo abanye bahlola abakude abanye bafuna kwenza ama-appointment abanye bafuna kemanzini abanye babuza imibuzo uma ngigcine ngilimala kakhulu ekhanda mbulo khona ekhaya ngokuthandazisa lo mnyaka lo uzophumelela ngiyabingelela eZimbabwe Swaziland UK America UK nalapha eJozi Thembisa Thekwini KZN Empangeni Nkosami Gogo Empangeni nalapha eJimston Witbank Secunda ngithi Mthandazi Dlamini ukunye nani P3 ngise-P3 ngisebenzela khona manje ngakhiwasho ngifaka abantu emanzini ngiyabakhulekisa futhi ngibatshela inkinga zabo ngibatshela indaba zabo bafundisi inyanga izangoma abathandazi belapha indabuko bonke ngiyababingelela igama kaJesu even yafundisa nje uNkulunkulu makabe kunye nabo sichubeke siyibambe kuthiwa kune coronavirus sizawufutha sithandaze sintabeni sizilele sisanitize senze konke siphathele zamfonyo sihloniphe bona bakhona emakhaya ungabi nenkani impilo ikayi1 ifika kanye emhlabeni impilo la nikhona bona bakhona emakhaya hlala nazi ukuthi Mthandazi wenu uyanithanda kakhulu la nihlala khona hlala friendship nento okuzona naye nihloniphana nibambisana uNkulunkulu anibusise anipha amandla aniphe nenhlanhla kusho njalo umprofeti uDlamini Mthandazi uNkulunkulu aphakade Jehova namandla uNkulunkulu ongcwele singeneleke ku-2021 Jehova namandla uNkulunkulu wasemazulwini ukhulekela inhlanhla khwela impumelelo babona bakhona emakhaya ngiyabathandazela igama kaJesu ngamandla lomphona mongcwele nangamandla emathonga nangamandla emadlozi ngithi mawasuka amadlozi abavikele babona bakhona emakhaya baseyinkinga ezimatima inkinga ezimazima ngalamandla enginawo umbukelo obukela le video kaMthandazi Dlamini uyande channel kaDlamini lo mkhuleko ngifuna ungene ngaphakathi kuye ngifuna umsebenzi njengamanje ufuna umsebenzi vele awuthole njengamanje hamba ufake iCV ayithole upheshe ikhanda vele phela ikhanda lushwa yona ebusukumayelele uyofela ihlangothi ohlushwa indoda yakhe ohlushwa ngomkakhe ohlushwa abantu abakhe ohlushwa umndeni wokubo wonke umhlamukelayo abasemajele besho into abangazazi
uNkulunkulu waphakade ngena ngaphakathi namandla kunawe uma kumuntu evala amazwi akhulunywa ngumthandazi ngumprofeti kuvele kuqhabuke ibopho leso sikhathi ngoba sisebenza ngomoya umoya uyathelelwana uNkulunkulu waphakade masuke amadlozi asize umbuke lokho ekhaya egameni leJesu Kristu uzophakade haleluya umbuke lokho ekhaya abathe kuzophumelela umnyaka lo ngithi mina uzawuphumelela ngenkala ngemandla nali ibhayi lami ngingumthandazi ngiyangena emanzini imncane ngeminyaka la ngibuka kodwa ke ngingumkhulu shukela abangaziyo bathi umkhulu shukela umkhulu omncane umkhulu loyo olama umkhulu ozalubaba mbuke lokho ekhaya I love you asibe nezimoto zethu imizi yethu amakhaya ethu sibe nenhlanhla kuvuleke akekho umthatho wasehlula awekho amanzi amnyama azawuvalwa abafuna ukuthwala ngathi nathi bazama ukuthi bawuthwala bafuna ukuthi sife makufe bona noma kukhona ekhaya ofuna ukuganga ukuthi athwale ngani azimjeli into zakhe zidle yena asibiyeleni esikweni labokhokho omkhulu emuva le icorona izosiceda icorona virus asifuni ukufuthani uzokwazi ukushisela kuphumele ukugula niye lo bekhala nibekumemeza hawu sizawukufa kusemhlabeni la athi sotsha lifela empini yalo Nkosi abona bakhona emakhaya le ngikwenza mina ngiyakwazi futhi ngizethemba ngakho God bless you I love you usho njalo umthandazi uDlamini